Ahor kapati CTV. Kabul, kamasin kabala snacker pang kabak hamskem, kamstet, kamklan, bat baduna bam umpnya. Kajiyakopnya kali hak ahor kete, bat hak jaka bekoru koram. Kablalong, hagashnong maulendap, kelak kering iki hajar ngut gipai ba nompet kai, ban sakhi, ika jingtbet. Jiginong nya kali ne keleng krik hasi bacaintia, bat nabar jela, haka 7 ahor 4x4 off-road challenge ara jar posan, lapinlong, dekat adventurous nyotrap off-roaders ni ahor. Hagas ngipin kut, kablalong hakar pusantri urusaw ara jar posan. Lapinya kun haki lightly kerdan kata haka stock category, ka semi modified category, bat haka pro modified category. Haka bau MLA jongka South Shillong constituency ba polling do ulalong kumukongsan, ringkat u president jongka hor ba Damian Umdor, u secretary ba Ferdinand Jarin, u vice president ba Ferdinand Kharkamni bat kiwe-kiwe. Kinojab hakakadan gidang isimbenta melarang Batam layok ra duba Eugene Nyangti yakanam best driver haka stock category layok ra duba Bawan Pesak yakanam best co-driver layok ra duba Bari Umdor. Haba paipat hakakadan semi modified category yaka jingjab layok ra duba League Star Marbanyang but best co-driver layok ra duba Batiang Kupar Dakar. Haka pro modified category yakanam lakdu layok ra duba Eugene Nyangti but yakanam best co-driver layok ra duba Arlan Khar Umnoy kentup kiwe-kiwe kikusnam. Yakanam lakdu haka stock category layok ra duba Bari Umdor bat Dawan Pesak haka semi modified category yakanam lakdu layok ra duba League Star Marbanyang badu Andrew Kongji kat bahaka pro modified category lara duba Highfield Siem badu ba Patsha Kharkongor. Haka liang jong ikinthei yakanam lakdu layok ra daga samla ban pinsuk lang RL Maulong bat ikadan ga baar layok ra daga samla Fibronia Ipajat. Get ready for sweet. Long live Ahor. Long live. Long live. Long live. Long live. Long live. Children, ready for sweet toilet? Get ready, get ready! Long live! Long live! Long live! Thank you.
Ibastat, Hamne Asia Intre Longship Gas. Teman tahu senam, yang dengan Pedrumsha Indonesia, Haka Kalendar, ke Meghalaya Kalendar, Atom Kalendar, yang sama Longship Gas. Te Kurishi Buanza ba Piasho ka gift, Pisawan pa siya ka nong ka reception, siya ka jing Hawaii. Kurishi Buan, kui idale apa tinggi ba nangi imlasyo. Kumno man sumo ifi, lamar kumno man rong hakani ka Meghalaya Kalendar, kita pergi hajar ni event ba apply. Ya apply ki bunjat dia tadi ijat jelek kai. Kidan sekali lagi kom lek kai ru bapak man berrong hari kami khalia. Autam kalendar Henry Isar hagat jing wan mencim stem ipodot mencim stem lapor lai kenta saurta. Lai ya jing trai stem jingi tilahun man ai ya kedeka program jong ke ahar 4x4 challenge pan penlong lang haka Meghalaya autam kalendar. Kureshi bunsa. Apen pauning kong ya kejing semongo kejonga ya kejing kot semobha kejong pi pangan yidon ringkat mansaki hakasin kebaan na kepada jonga ya kene ke challenge keba mencem snem ngelawan wan yidon benda bat keba ngasul tenat bat keba ai bil sim kalau menyui ba menta hani hamba ledap hakba ngilapen kerja naga venue keba mencem snem kejiguan jumpi participants kala nangkio. Tapo ya do san ukra ngun. But kini gilai sengi kila saki ya ke competition gilai saw kategori. Keba sekoten nadu. Kalau keba iba domain menne gilai tu ipi ba hakadiga senam gila kulal nakalian jom Department of Tourism ba ginai ya kejing kersan keparat ba at ngila ba adin bangilala bende umta ngila ai ke sanction ke belum shifola da benda bende event
kapa PE equipment darasgi te Shifolak bidap mo te bat nginget ba hagas nam ba nginak penehe susu kasnong hagabangidan nata baudendam kadai gawain nak ba ngila kener kakti jom lati kersan ngejungi ke project ke ba rambashnong le tu EP sau pro ginak dap ban sanction but ability ba daga jigi trailang jom hi nangni syahmat kayo kot jom kani katha dulu kani batkyo yi batang hakini sau sanski ginong ya participants rekat ki perlok ki joki kilawan kila pendap iki homestay kila pendap iki resort but kani hi kadai kacing kentiu ka direct employment nak benda ginong syok hani di om tang kumta bagi don ki bakum kini ki jimpeni ki competition ka pertai ka baptip chipang kani ka shnong ke joki kini ka than ke joki menta kan tip namar kani ke event ka ba naliang jok sokar ngilai ka jingkershan but ka publicity kanya shabar chikiwi wigi stage jong kani gari ke jongi dengan community ba kumba ngilawan ban bet yo sembai jong kakam juga pertai hari ka shnong ke joki nangni syakmat lu ngin yu bapinan kio dan san mapi laki long gi try jogi homestay laki long gi bedon gi dukan laki long gi nong tray haki sektor repair haki wagi bakum kini ki events kini gidei ke direct benefit nak benda ayo ke kot ke jongpi te manamla bandon hadu ke bakut jong kajing sam ki price and rai ai play boro ki nang isim benda sajisin to ni thapti nak benda ka ahor but nak bagi ngej ru but ni kremen ru ba kini events nang ni mang lagas nam kinang he kinang crowd but kinang yo kajing kesan na upan ba prishmo Panjala kai ijak sports tu prepare bat na kamenta kami ka jingnya kali 4x4 di way bana tu basdang bila ay mensim kategori ngakhat syakmat ya iba bari umdor sobawan syakmat bari umdor na gusto best driver category minta pat ya kas driver pat na isabi modified category goes to Batyang Kupar Bihar. Congratulations. Now, the best co-driver from Pro Modified category goes to Arlan Harumnor. Category Arlan Harumnor. Congratulations. Yang kasong bisa kebekot silak tingka ke cash prize. Congratulations, ini berarmud. Congratulations once again, second runner-up semi-modified category, Hussein P. Hujan, FL Nonglai. The winner of stock category, Swabha ay kajing kapti kajongki kaya aru yaka kusna, kabasan ko, Hajar Tingkang. Congratulations. From stock category, Polestar Langstay, Arkin Lang Shami Warjuli. Congratulations to Kiber Arun. Congratulations, Swabha Cup. Once again, Swabha ay kajing kapti kajongpi, kini kidai ki winner jong women category award 4x4 off-road challenge vehicle number 1. So don di mentoy ba ngata urkop ma baga don jagane longiyo bantani gisap bangidon ong no ma nang tran po lat miri manai nokti manai ma te ma syong pat hapo mairang so tenari ba dan kini di klub ba penjaga me ma ngarang ma dan di kampung ka mesin ba taninya kali kami depan Don ini kejeng betul, man. Kalau dia lagi
tebet ba te kila ban compete national level henry ka way ba kamduna ka sponsorship te la da kiyo sponsorship ro ki kila ban let ba shwe ka se ya kani ka dila kai ahor ki bun ki na ki way ki state ro ki ban ban le kai te kani ka boost ya tourism ro but mentaba kani kala de a part of the Meghalaya tourism te kala awan ra bhai ka recognition kan ya ki way state ki kan thai te ho ni bun ki responsibility ma hayeng asam ikon ki ti ni lok jo tang ba long kani ka long ka sport ko ba mde mala ka po kare si sen usnam ne asin lai sen usnam te ladala nin prepare mentally la de bro asnam nyapai kali ma kiya but lada poi ka por ni ai por hi ni try kares but ni haban pelai kenang ma kata por ni yo ban prepare usnam ni datang arkali te bro anu ni lek kaya post stop category ka first time bang participate ke day 2019 te hadin kita ro ngasya ya kai hoi ngasya job ka ahor ngalek kai nang ta jong grade skip jong Mahendra ro job ban lek kai kani garis te ka I mean sim bah mo yangi nomor ba da hadan ki por bangi ro ngimya la ban le ngi don challenge long kiwe gi I mean sim yangi bangin lek kai kani ka long ka community kani ka de community ba iwe ngi rap ro iwe te nga kum ikan thai te ngi dona ikan thai te nga ko ban encourage kiwe ro ba kinya wan lek kai lang ngi wan participate lang de re banginya sngo bangi mela wan competition rang banginya persang kan encourage mai kiwe ikan thai ro ba kinwan sembenta lara pidan ka kali ba kumno ale wan sembenta persang be banginya compete nomor kani mde banginya compete competition rang hande nya compete para ka thai de mide banya persang ma bangin I mean sim mai kani kala de ka sport nomor kinong le kai ro kala de atlet but kani ka pani ka skill mo ki brio kani kam de show tang ka hobby kala de sport ngala job ya ka ahor hagi por ba lale te ngala job ako great escape ro jong Mahendra but ngala jule kai rally ro racing jong jamsa sisa nomor ba di group but jong disan rang kila bon kikin thai ro kila ya don ba le kai te lada la tingi ro ni banyak form ko kata ka group mo banginya la wan pensilor ni we ai play la ai nga kan ka sop banyak kali na yang nasam ro kila ya pensilor nga na do dang kena hi kila kai nga mo banyak kali di pakna jong ro di ba de min dor mai sya dalam kai ni por banyak kena te na ka to kala pensilor nga wan banyak kan Ngari Marba from Shanmari Golf Link, and this is my first time look see ng kong mga first time mga every thanks to Effie choosing me to be her co-driver. So bakalong thrilling, long exciting. Encourage the girls, other girls also bakin participate. Nakabenta ka sorkaro nga kerpadjor bakan yarablam na kumyangi yanga kiwi ki participants ru hantam kidan kini banlet participate chapo ka RFC ka basilong Goa ka Kerala ru kamde ka basok ka bangin haban siu nakla ka jinglot dalado ka kali kandem tai ru kabon ka jinglot jingsab hakilin tisinken ka bay bambi di lada ka sorkaro ka yele ban yarablam te ngin sotenat ken ngin bentalang kini ka ya ka nika club jong ka ahor kami presiden iba Demian nantai iba Ferdinand te kibalaya ai lad namtai jonga naduki past few years like haga for 2023 but 24 Bangladesh benta te ang ai ke play ka ba ka basungu iki te menta pada ngamyo bancim benta na kidaw kidan kikam kibang sola bankiat te kalong kawai ke jempal jonga kalong sintan namta kani ka road safety and then kalong ba ki brio minta ki kena minta ki ale ban ya ban overtake ban kin perkhacho ya ka safety hapo surak highways kin sadan ki jinja accident
Once kani participate ni pinsayo ya ka no kanu kicing like kicing stunat kedong pun ka game kumbang ila ka football ini mdeng bangi chula ka hakimadan do bilat kedon haka playground to futsal tementaru kedon hangni ken chapoki chapoki kte kibang gimla ban batai ka long kicing stunat ka ba unlimited kibang sola ban batai show de khamtam kibri ki bakhamle harsh hapo surak ru don't give up okay the one chapok chakani ka try kan nai la ak tof ni tai ru hapo surak one chini cha po ka cloud strike fin enjoy nama hapo surak ikali ngimla ban kiar nem tai ngi saja ki accident nem tai de kerpat ikatahi hey up ruko Shwaba finshet da kajo shi kajo ko umpnyang balapen don kam. Apshwa namar kaneka kta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kaneka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry pimday pat bante shanala ne bantang pendono. Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kaneka umpnyang syaka biodiesel. Tinamar kata lembaka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan ktasyo.